Umama ka-Amogelo uthi kwamthusa ukuzwa izindaba zokuthi indodakazi yakhe isihlonzwe njengomuntu oshonile. Kwakunzima ukuthi ngitshele umuntu ukuthi kukhona umuntu oklemele ukuthi ingane yami ishonile. So usisi lo, because ngangingenaso nami isiqiniseko ukuthi uqinisile, wayesengitshela ngoya e-Home Affairs ngiye koqinisekisa ukuthi ngempela ushonile yini umntwana. Ngaya-ke ngempela e-Home Affairs bafike bangitshela ukuthi umntwana udeclarewe ukuthi u-deceased, but then babengasafuni ukunginikeza information yokuthi kuvulwe kuphi. Uthi lesigameko sibaphazamise kakhulu njengoba sekuphela isikhathi eside engaluthola usizo. Uthi azikho nezimpendulo ezicacile azitholayo emnyangweni wezasekhaya. Awukwazi ukukhipha i-BI form kuze kuphume ngisho istempu sixivize i-BI form, kube khona ngisho i-fingerprint efakiwe ukuthi lo muntu lo ngempela ushonile, ngoba phela lo muntu okuyena othi wayakolanda isidumbu ufakile ne-ID number yakho confirm ukuthi wahamba yena wayolanda isidumbu ngomhla ka-9 June sokuthi umntwana ushonile. Uthi akufunayo ukuthi lesitifiketi esithi ingane yakhe ishonile sihlonzwe njengesingumgunyathi ukuze bezokwazi ukuqhubeka nempilo. Alright, mina ngifisa ukwenzeka ukuthi ku-revoke i-status sakhe, a-declare ukuthi uyaphila, so that ezokwazi ukuthi avuleleke izinto. Soon kuzobe sekuqala kwenziwa ama-applications asema-university, uzo-apply kanjani. Akekho umuntu ozokwazi ukuthi athathe umuntu o-declare ukuthi u-deceased. And also masebhala naye uzobhala kanjani ukwazi ukuthi akekho uzophuma kanjani i-exam number. Umama ka-Amogelo uthi unethemba lokuthi owenze lokhu uzotholakala maduze. Umnyango wezasekhaya usaqhubeka nophenyo ngalolu daba.